हेलो गाइस हेलो हेलो गाइस आज दर्शन नमस्ते अन्त आज सिजर पेपर राखेला चाहिँ हामीसँग चाहिँ पकौडी अनि त्यसपछि मोमो मात्र चाहिँ हामी दुई होइन आज सिजर पेपर राखेला चिन्न कुन हो हार्ने भनेको चिन्न कुन हो भन्नु पारि के चिन्न उता पारि गौतम बुद्धको छ नि उता खै भेटेको न अरे त्यहाँ चाहिँ गौतम बुद्धको त्यो चाहिँ हाम्रो निशान हो कस्तो देखेछु म त चाहिँ आइज ल अलि रहेछ नि त भाग्न सजिलो हुन्छ सीजर पेपर रख सीजर पेपर चिचिरो ओइ मैले खाने बुझ्यो यार हैन हैन ओइ जा छिरो भाग त गइहाल चिचिरो गरेर चिचिरो अब ल सीजर पेपर रख जा जस्तो सीजर पेपर रख ओइ राख म आइसकेको नि छिटो ल सीजर पेपर रख सीजर पेपर रख सीजर पेपर ओइ छिटो छिटो ल कति मिला छ ओइ म गाडी जाँदै गइहाल सीजर पेपर रख सीजर पेपर रख सीजर पेपर सीजर पेपर रख Yang sama itu ya, scissor paper, rock. Dah. Stop. Jirong. Dah. Wait, stop it! No. Wait. Wait, stop it! La. Ano ginawa niyo?